Assalamu alaikum, hurmattуу Нур Спорт KG YouTube каналыбызды көрүүчү туугандар, спорт сүйүүчү мекендештер жана аламан улак сүйүүчү балбандар, агалар, инилер, жалпы бир туугандарым. Жараткан Кудай насип этип, Жалал Абад областы Алапка району 1-май айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Шаар айылында Базарбаев Арзымат Ажы атабыздын ашын мына бүгүн балдары берди. Элдер ашка ооз тийип, даам сызып, Куран окуп, дуа кылып чыккандан кийин Ажы атабызга жана ушу жерде Кытай Сай айылынын ат майданында ушу жерде туугандар аламан улак уюштуруп берип атат туугандар. Азыр байгелерди силер менен бөлүшөм туугандар. Азыр байгелерди төбө жана тай баштаган, машина баштаган, алтын куур, мына ушул байгелерди тааныштыруудан мурда мен ушул дөңдөгү, могу дөңсөдө турган боз үй жөнүндө дагы бир көрсөткүм келип турат. Анткени жакшы тигилип ушу жерде боз үй дагы бүгүн байгеге коюлат туугандар. Кимге насип кылат экен, чогуу күзөтөбүз. Маке достор, эң жакшы байгелердин бири бул биздин Кыргыздын улуттук боз үйүбүз. Мынакей достор, улуттук баалуулугубуз эң негизгиси ушул боз үй алдыңкы байгелер деп эсептейм мен. Азыр калган байгелерди силер менен бөлүшөм. Достор, бүгүнкү Арзымат Ажы атабыздын ашына жана аламан улаана коюлчу байгелер келди. Мынакей тайлар, койлор какта? Мынакей төөлөр, кой эчки, торпоктор, жана автоуна, жана алтын кур туугандар. Мына ушинтип Кудай буйрса азыр тойду баштайбыз. Мынакей достор, бабам палвандан көрүүчүлөр, жаш балдарды алдыңарга алып алгыла палвандар. Машалла. Тайды бүгүн койдун сыңар ала бересиңер сорунду Кудай кааласа. Машалла, мынакей. Тездетсин эстеп бүгүн мына. Мынакей. Алланын кудуретин карагыла. Балбандар келгиле, балбандар. Мынакей достор, бүгүнкү Арзымат Ажы атабыздын ашына жана аламан улаана келген коноктор азыр мынакей азырынча ушу аттарын даярдап атат, тактап атат, байбактарын байлап атат, иши кыза. Даярдыктар зор. Погода дагы хамдо дейли, жамгырды жаап салкындатып турат. Мынакей достор. Урматтуу көрөрмандар, азыр Арзымат Ажы атабызга Куран окулат туугандар. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Hayırlı bereket verdin, temizatırıktı verdin Allah. Şu Arzimat Hacı Muhammed atabmaları, kardeşleri, karnına kürükleri dünyanda. Şu kafirin Allah. Gördüğün katarında kardeşleri olduk. Bugün yaşlı palvandan önü özüp yaşlar önü özsün. Baktırırsın kalganları ömürlü olduk. Peşvar namaz okuyturgan namazıcı. Bunu benen peşvar namaz okuyturgan oldun. Baldar önüm özüp daima ulaktı, ulandı çağa verdi Allah'a gibi. Oldu. O mikrofon aldı ama
Geledi eken ha. Oyundan şartlarını Bugün düşündürdün Kuda hazır kalasa, Sudiya. Alavqa rayonunda Kuda kalasa mına bıyılkı жылдын esebinен ekinci ulak bolup atır. Başka rayonlardı bilbeymiz, biz öz üstüne rayonumuzga gana жооп беребиz ha туғандар. Mehmanlar sizlerden suranıç birinci öçüret. Bugün jip bolboyt, tek bolboyt. Судьяларга баш ийесиңер. Анан сорун алганы келгенде 20-та 30тан келиптирге келип тополон кылбагыла. Машинадан түшүрөт, жетелейт, анан көрө бересиңер бардыңар. Судьялар менен талашып тартышпагыла. Судьялар силерден сураныч, элдин ичинде турбай, калыстык кылабыз дедикпи? Калгыз ачык айтып неде сүйлөйлүк. Эсеп эмеспи? Эсеп эмес деп айтайлык. Эсеппи? Эсеп деп айтайлык туугандар. Анча-мынча балбандар жаман көрүп атат, сен көрбөй туруп эле сүйлөп коюп атасың деп. Элдин ичинде туруп колуңардын кечин учуну чыгарасыңар дагы эсеп эмес дейсиңер, чакырса келе албайсыңар. Бүгүн бардыңар келип ачык айткыла эмнерде. Эсеп эмеспи? Эсеп эмес. Эсеппи? Эсеп дегиле. Анан узакта жүргөндөр мен кеч келдим эле, анан ондай болду эле, мындай болду эле деп жүрөсүңөр. Туугандар, эгердин кашындагы жип болобу, көч көрпөчөнү бастырган жип болобу, жана чылбыр жиптер. Эсеп эмес айтып коеюн туугандар. Kuda kalasa mınaki Hacıkevüz'ün 3. toyu oldu Kuda kalasa şu mayda. Oşo birinci özüstağın bir Akevüz'ün jakşı sözü varlı. Bir piyastın başını alıp ek adamını çakır albagandayın biröünün toyuna sın tapmaydı depçi. Mınaki Kuda kalasa şu Arzimat Ağabey'in baldары jakşı niyet kılıp şu Arzimat Ağabey'in kişine Kur'an düşürüp silerge bir oyunup ketsin de bulak kılıp atırım ata salıp tulap. Emi toya gezin sıyla kıla silerden suranıç. Anam Noğulabız hazır nerede oyundan şart aytıp koyun tuğanlar. Ortaga taştayt dedi tarpakты. Bayraktı aylandırıp gelesinger. Esep dep tribünadan ün çıksa boldu taştayсыңар, kaytıl жерге olbosun. Anan tribünadan öydösüne ötküzüp taştayсыңар, jetkizip taştayсыңар, uşuga taştagıla. Kuda kalasa mınaki судьялар бардыгы келип kaldı. Mehmanlar ukpadım dep жүрбөгүлө. Çılbır, tek, janagı bir jakşı görgön üken var la, kolga jip baylap turup Mına tek oşat sala turганчы, oşo жибиңе месеп эмес айтып коеюн. Менин боюм кичине башка деп жүрбөгүлө айтып коеюн. Узун бой, боюн кыскабы кызыгы жок бүгүн. Таза оюн болуп, таза но көрүүчүлөр дагы силерди сыйлап келип атыр. Арзымат Агабызды сыйлап келип атыр ушул жерге. Силер атта жүрүңөр, олар отурат мына таштын үстүнө. Силерди bir таза чапса экен, таза оюн көрсөтсө экен деп келди ушулар. Ошого bir таза жакшылап bir atты oynatып çaptılar ve jayı menen jem berip atırım at bakkanlar ey. Bularga paygenin kızıgı jok, hem kızıgı barlar hem bardır. No atты oynatып çaptılar, no görүүчүлөр hem bir jaştыгын эстесин. Köpçülüğü balbandar şulardan. Anan Haceke'nin bir sözü var iken buna kalasa. İlgerkin nogu mınaki oşo Arzimat Ağabey'in balasından başlayın şundan. Mırza Ağabey okşap tazı kötörüp turup yedin altına çıkıp salıvergenge sorunun üstüne sorun var da odat mınaki. Maşallah. Oşanda yatıp çağır sorun algaçı bugün. Sizlerden suranıç. Mınaki dostlar. Gelgile mınaki toya gelirine söz bererlik. Uyaktı başlaylık tuğanlar. Yakınırak gelip anan biröünün çılbırın jügenin şıpırıp Tüskindegerdin karşına ilip bitayandı kılbağılap. Koldan gelemiz sıylap bağılap. Dolmayı tamaşa kılgıla çapkanın, baskanın görüp. Gen Hacıkez. Nereye geliyor böyle bazen? Ne geliyor? Şükepsizler uzak çapında meyman, gege meymanlar. Kulağın aşık da kalazda tapkan meyini de alalıyken buna kalazda buna celdiyanında cangırdı verdi buna. Doğru. Çok alalgılı çağıp dua kılıp getim ister. Alalgılı çaplayın da bir görsel. Rahmat. Amatı cemaat Noğu Göğür Çatkal'a barıp görüp geldiler ha. Torpakçı şu taşlap koygandan keyin vardık atı teveli üstünde torpakla inşalbayla yürüyor. Bizde kandık olmadı. Bir tertipke gelip olması gerek olmadı. Bir yerge tribünaga gel de torpak gelgendeyin bir yerge gelmegile. Oşa torpak taşlaytıgan yerde torpak çıravarıyla. Oşanday bozdun. Görgendi ku Yılmalap жүрген o uyat nerede? Başkalarına gülkü olmadık ey. Urmatın cemaat. Kapı oldu ola. Urmatlı palvandar, urmatlı börükçüler, kuşkepsizler. Nogu şöyle taşlayıveresinger. Bayraktan joğru ötüp taşlayıveresinger. Çıkarganın bayrakta aylanıp gelesinger. No saydan nara etkenin ese emez. Nardaga çıkıp etkenin de ese emez. Adam jaka çıkanın başı ese emez. Tartışmayın, birbirinizi silah çapkıla.
Ulaktı tartışkılar. Oğlanı söküşmediler onlar. Söküşmediler. Uruşbay. Tartışmadan çaptılar. Torpak 65 kilo torpak onlar. Şu. Yaxşılap çaptılar. Rahmat. Sakal var mı? Assalamualaikum, hurmatly alыс жақыннан келген қонақтар, балбандар, Başka kalız. Okey. Bugünkü oyundan. Azerbaycan'ın baldары бардығы ниет қылып, елден пат алып беріш үшін елді шақырып чай беріп отат. Аллахым бардығын Құдайым қабыл қылған болсын. Amin. Мамауызға, ауызға Аллахым жатқан жерлерін жаннаттан қылсын. Сөздеріне, мүшелеріне кетірген кемшіліктер болса Аллахым өзі кешіріп, дуаларыңызды қабыл қылып жаннатынан жай берсін. Анан палбандар, мына Аллаға миң мәрте шүкір дейін. Көргөнү келген, чапқан келгенде де Аллахым денсаулық берген екен, ушерге келіп чабып атабыз. Көргөнү келіп атабыз. Аллаға миң мәрте шүкір деп, мына жерде таза чабайлы. Айыл район бөлініп, өзіңе чыдычу кылбагыла. Президентибиз башпан улактарды уюштуруп, спорттарды уюштуруп, элдин биримдигин колдоп, бардык спорт оюндарын берип атат. Аягында урушуп, талаш бөлүнбөгүлө, туугандар. Мына азыр аттары менен да жүрүшөт, органдын балдары. Барлыгы көрүп турат. Эртең улактан кийин ал минтип койду, бул минтип койду деп улак кылган, той берип элден пат алган адамды да кыйнабайлы. Улакты эркектер чабат, эркекке чабайлы, эркек болуп чабайлы. Алыс жакан конокторду сыйлайлы. Аксакал палбандарды да сыйлап, караштырып салып бергиле. Палбандар, жаш палбандар. Ошолордун жашына жетип, ошолордой улакчы болойлу. Рахмат, тыныч чабайлы. Аллахым өзү колдосун. Dualarını kabul kılgan bolsun. Bir mehman dostluğumuzu görsötüp, torpak şu siler çaba oturgan torpak jerge düşet az attın жалына, жана çap. Okey dostlar, Özbekistan'dan gelgen Arzumat Hacı Atavuz'un komşuları bolgan Tahrekege öngörttü. Az dostlar, göröylüçü. Bismillah, ketdi. Başladı dostlar. Başladı verdi bunakey dostlar. Başladı ceyit mutlaka Allah'a. Bismillah. Hareketli kıladılar palbanlar. Arzumat Ağabey'in en çok ulu Murza ağacının ardına 20 bin son hareket kıladılar. Manakey dostlar. 20 bin son. Birinci sorun 20 bin son oldu dostlar Manakey. Manakey pagodаны qaraqlaç, pagodаны Құдайым берген qaraqlaç. Alhamdulillah. Bizim Batır aka kelip qaldır. Assalamu alaykum. Qanday aka? Densoqlik yaxshimi? Amansizmi? Kep qalsizlarmi? Yaxshi. Ha. Bir göreylik aka salınçı. Dostlar, torpaq жерде турат. Азыр балбандар кызды. Коноктордон, Өзбекстандан, бул жагы Оштон, Ниязов, Манастан келип тур достор. Акан палбан жаштыгын эстеп кетти мынакей достор. Yes! Hareketli kılgına balbatar, hareketli kılgına. Mürsacının çıkırına bir kılgılar balbatar. Hareketli kılgına balbatar, hareketli kılgına. Altın bozum artık kaykalap salvat atmak dostlar. Bir-iki salım çıkışça uşunday tasırayt endi tuğanlar. Balbanlar dem alıp algan.
Balvanlar hareket kıladılar. Bugün canlı gelgen konuklar hareket kıldılar. 20 bin hareket kıldılar balvanlar. Burada ağacı otağızdan en çoğunu. Orada en çoğunu. Burada ağacı otağız. 20 bin sonrasında hareket kıldı balvanlar. Orada otağızdan çoğunu. Hareket kıldılar balvanlar. Hareket kıldılar. Hareket kıldılar, videolar karanlığa koyuyorlar. Canlı gelmeyen konuklar hareket kıldılar, tezden giren 20 bin hareket kıldılar balvanlar. Balvanlar, halkalayır böyle balvanlar. Hareket kıldılar. Untumak taşı, ağzına balvanlar. Kaydı bugün kulağına, kaydı ısınarada öğretmenler. Hareket kıldılar balvanlar. Oğlum çerme durma, özgürlüğü ödül kapta otururlar. Bake dostlar, birinci salım 1-2-3 yolu çıkkıганга чейин ушундай салды жыйындын ортосу тасырайт туугандар. Жакшы нерсе эмес. Салгандар өзүнүн күчүн, аттагын күчүн сынап көрөт азыр. 20 миң сом бинген аскылар эң чоң күзөтөбүз достор. Жерге түшкенди карагыла. Balvanlar üntumaktaşı böyle görgü balvanlar. Dem üçün de diyor. Tekrar görgüler. Ketdi, tasırap ketdi. Bake dostlar, tasırap ketdi dostlar, tasırap ketdi. Yok, çıkkan жоқ. Çıkkan жоқ. Болгону bir at салып эле болду достор. Birbirine cülüp çaptıra balvanlar. Yine görüşen üzümünden. Birbirlerine sövünmeyin. Kısa olduğu çaptıra balvanlar. Hareket kıldı, atala vermeyler. Elemandı cetelip kaldı Omka Polban. Hareket kıldı. Hareket kötürüldü. Kara başarıdan cardan bir polbanlar. Uyumuş polban mı? Yok, eleman polban eken polbanlar. Küçüğün Eleman Polvan'a açtı Mırake dostlar. Eleman Polvan'a çıktı. En maladestin polban.
Bayrak oynatıranın çekeye çıktan öpüyoruz tamam. Çekeye çıktan öpüyoruz. Yerlerine de öpüyoruz yetmiyor. Elaman palban birinci salım 20 ming so'm. Küçüğün ketdi Elaman palban. Elaman palban, birinci salım Elaman palbandan. Elaman palban. Mikrofon Qaysim degan atında 20 mingga marrab. Mikrofonda aytdi. Deveyatirda. Duyacak şirayatını duyacak. Atılan 20 ming so'mdi mana ko'ktaşdi. Elaman palban. 10 ming. Elaman. Anandır жақсы дуа қыласың. Elaman palban sorun құт болсын ukam. Мына жаратқан Құдай насип етіп, биыл 2023 жылдың 3-ші улақты тартып атам. Баштадық қысқазы тойды. Чыгышы қандай болды Elaman? Жақсы эле. Жеңил торпақ. Биринчи салымда барбир бизде жат нерсе эмес да, тасыр көбөйөт. Ажа табысқа бир калоо тилек. Элибизем ажаканан жаткан жери жайлуу болсун, топурагы жеңил болсун. Сизден ушундай той кылышка насип этсин. Ат Тайсын. Тайсын деген дары Тайсын. Урусул палбандын аты. Шефтин Тайсын. Машалла. Ömüş palban. Ömüş eke. Bugün 20 ming so'm emas. Hazır başqasına çıkardı palban görөбүз. Молодец. Баягы өзүн чалып жүрген буйрулунда. Таштап бердим маке достор. Bir tay. Men aytayım mı? Osman ağzından atından bir tay, bir bay, bir serke alardım. Nurmurзан жаңа алган аты. Буйрул. Баягы сиз чалып жүрген ат. Жакшы. Чавкарын ошо Нурмурза үкем алган. Жакшы. Чыгышы кандай болду торпоктун аке? Жеңилби, оорбу? Улак жакшы, торпок жеңил. Улак алаза ушундай таза чабылса, ошо эл үстү журтубузда ошо жакшы ширин той болот да. Жакшы. Арзымат ажа табыска бир дуа кылып коюң эми аке. Ажабага не дейбиз эми? Ушунча элден баталайыл деп, ушунча балдар уюштуруп берип атат. Элден ушу баталып атыптыр, ошо батасы кабыл болсун. Şu baldardın geleceği gen bolsun. Ardayım şu yüz jarıp olup şu Hacı Buaga dua alıp düşersin. Soğuk jet verirsin ha? Rahmat aka. İşiniz ilgili. Balbanlar sorun kutlu olsun. Hareketli kılıcılar balbanlar hazır. Hareket kıl balban. Bir koy, bir serkep, bir gilem hareket kılıcılar balbanlar. Hareketli kılgıla balbanlar, hareketli kılgıla. Mınakey bugünkü toydun başlanışını Elaman palban açtı mınakey. İkinci mınak Ömüş palban alıp geldi bu da halata. Buladı bro içinde. Ömüş palban. Attı ne gezdin biz bilmeye aldık. Şu attı ne gezdi at başkanı. Bir gilem bir hareket kılgılar palbanlar. Kara sakal balbanlar. Aksakallara karap durup çıkar verirlerdi. Bir sokmarra ağzını ezazı balardı kıynayı vermegile. Oh maşallah. Bir gönlüden gelgen kuşu balban. Ömüş şavattan kaybil altın. Bir kişini ömüş şavattan. Emenin ata Nurmurзан. Karagla balbanlar karagla hareketli kılgıla. Kara bandit. Hareketli kılgıla karagla sürüyorlar. Bugün cerge düşmeyi degen nerse oldu.
keyif, jip деген nerse olmaydı bugün. En glavlı stüdyo Hacıke özü. İsa Palvan, Make atçı Atlar diyet yatılma, çapçıgan atlar diyet yatılma. Diyet yatılma, Üredim ayıpılma doğru. Hareketli kılazlar palvanlar. At em zor oldu da. Allah kanatlar sılabı deyiverse. Bu cüyeler yetiyat doldurmasılar. Em atlar küçeyiptir. Алтын кандай досым, денсаулык жакшыбы, бала чыккан тынчпы? Өткөндө чаткалдагы улакта интервью ала албай калдым сен. Ушул өзүңдүн атыңда чыгарды, э? Bir serke bir kilem hareketli kılazlar palvanlar. Көмün atın. Yok, palvanlar tezdet kilemi. Анан бүгүнкү тойго бир өзүң дуаң айтсаң, Арзым ата жатабыздын арбагына бир. Жаткан жер жайлы топурак торкобузун, калган бала чакадын өмүр узун болсун, сүймат болсун. Кичээ элдер той беребиз, тойго жеткизсин, тойлорго жетсин, ушундай тойлорду берели. Тынч аман кырсыгы жок. Кете берсин тойлор. Рахмат. Сага да рахмат. Чаткалдагы улакта үкөңдүн атында чыгардыңбы? Мусаке таштап бергенди сен алып келдиң, э? Машалла. Ишке ийгилик тилеген күчөтөң болсун. Ийгилик. Ой, деп калды тугандар, Маке алып кетип атат, көрөлүчү. Кайсы палбанда экен Маке достор? Жиындын ортосун күч алып калды. Маке. Көрөбүз азыр кайсы палбан чыгарат экен. Кетти. Түшүп калды Маке достор. Олка досумдагы беле жыйындын ортосунда Самат Ажынын хан деген атында Маке достор. Байгелер үстүн басты болуп атат достор. Бүгүн байге көп. Барына жетет ынтымак кылса. Таза чапса. Palvanga dagın, at Кетти кайсы палбан. Мына көтөрүлүп кетти. Хуршит палбанбы? Хуршит палбан. Ай, Хуршит. Мен этиң текке кетти да. Торпак жерде турат достор Маке. Ай, Хуршит палбан. Менин TikToктогу палбаным, кандай денсаулык жакшыбы? Той кандай болуп атат? Ширинби? Машалла. Барыбызга ушундай той бериш насип кылсын, айныма? Маке достор. Маке калыс судьялар баарына бирдей карап берип атат Маке. Желекти айландырып келбесе эсеп эмес деди. Ким болгонуна карабай. Маке достор. Мына ушундай таза той кылсак, элдердин көргөндөй болот. Мокумун канат аксакалдар айткандай. Биз дагы мындай курсан болуп тартабыз. Керим палбан өзүнүн шагиртин жетелеп атат азыр. Торпак жерде турат Маке достор. Ben at kalgan ele geldim деп koydum. Ölüm budaktan gelgen kalgan. Молодец, но я koyan çantalar. Torpak bir yapta.
Хуршидтің алабұқадағы аты Абдулас. Ақсыдағы аты Хуршид. Harakating edi qiladilar. Bir qo'y, Qaysi Kerim polvon jetib olganmi? Berdingmi? Tanışlarmı? Жақсы. Beriş керек, аттың бақтын açış керек шундай тойларда. Ulaş balvan, былтыркыдай эмес го аты. Не болот аты? Камырага окшойт. Bir qo'y, bir serke, bir gilam hareket qiladilar balvonlar. Es topshir bo'ladi. Bunake Ümit Adil'in Kötürdüm bunake. Kötürdüm Alamkan'ın sartalazından Jaş balvan. Jodar balvan kötürüp kaldım bunake balvanlar. Malades. Qarab qo'yish kerak balani. Mehnat qilib atat. Tashlaydilar balvonlar. Jodar ko'tarib qoldilar tuğanlar. Bayroqni aylantirib kelmasang esop bo'lmay qoladi ekan. Qarayon sartala aylanmam. Sudyalarning chechimin ko'rdinglar. Yo'q, basib qo'ydi o'xshaydi. Xurshidga o'xshab, yelmay qaytib torpiq harakat qilaver, lesab emas degandacha. O'shanda utuqsilardik bo'ladi balvonlar. Tek jip salayotganlarcha o'ylamay boshlanadi. Torpiq yerda turibdi aka do'stlar. Bir qo'y, bir serke, bir gilam harakat qiladilar balvonlar. Sudyalar qarag'lar. Yerga tushirmasin, jonim ketgan. Taqsir bir qaynatib qo'ying ham Toyning hurmatına. Kim ko'tardi? Kim ko'tardi bunaka do'stlar, hozir ko'ramiz. Bunaka. Muxar. O'rtada eski polvondan salib Yo'q, Muxar ko'targan yo'q. Muxar o'rtada qo'ydi. Polvonlar juradi. Qarab qo'yinglar shularga ham, ey. Bir vaqtda sizlarga o'xshagan yosh polvon shulardan. Intimaq. Qaranglar shu polvonlarga dag'i. Raymal o'xshaydi. Raymal polvon. Maşallah. Aka do'stlar. Raymalı polvonga ketdi torpaq. Küçüğün. Bayroqni aylantirib kelib tashlaydi polvon. Bir qo'y, bir serke, bir gilamga ketdi polvonlar. Bayroqni. Raymalı polvon, maşallah. Bunake. Ay maşallah. Malades polvon. Bir serke tashlab kelgan polvon. O'rikda oila hukumatidan Raymalı polvon o'zining sari tarafida tashlab keldi polvon. Maşallah. Sorunni boshidan hozir polvon. Maladessin. Malades polvon. Sorunlar bitmasin. Ot baqqanlarga ham rahmat, chopqanlarga ham rahmat. Bunake polvonlar. Asıl vaziyetinden bir tay hareket kılıyorduk polvon. Sudyalar. Hareketliğin var. Asılbay'dan atılan bir tay. Tayza Asılbay desen tuturulgar. Ali Baba'nın. Assalomu alaykum. Raymal polvon. Aleyküm salam. Qanday, densoqlik yaxshimi? Yaxshi, shukr. Amansan, saq salomat. Mana ушинтип тойдун 3-жүзүн баштап турабыз. Алапка районубузда. Раймалы азыр калып келген атың кимдин аты? Өзүң тарбиялаган ат. Жакшы. Чыгышы кандай болду? Жакшы. Торпок жеңилби? Торпок жакшы эле, орто жакшы. Эми 1-2-3 жолу салым болгонго чейин бизде адат да. Ат салыш күч алат да. Аттын желин чыгарыш керек. Балбандар өзүнүн терин чыгарыш керек. Чыгышы жеңил болду. Бирок кайкалатып, желек кылып койгонду сонун экен. Ооба.
Жалгыз барып келген, а? Элде көрөт. Жакшы. Бүгүнкү ажатабыздын арбагын урматына бир дуа кылсаң. Арзымат ажатабыз. Ошо балдар ниет кылып ажатабызга элден бата алып жаткан жерлер жайлуу болсун, топурак торко болсун. Балбандар бул кайгаракет менен баталар түз тийип, кабыр гүлдүү болсун, а? Ишиңе ийгилик, билегиңен күч кетпесин балбан. Мына достор, кийинки соорун, кийинки байге бир тай болду Асылбайдын атынан. Азыр көрөбүз кайсы балбан желекти тегеретип, жалгыз реклама кылып чыгарып келген чоң күзөтөбүз турганда. Ортода Манас Ниязов, Бауш балбан ушу жерде. Биздин Өзбекстандан Керим балбан чемпион, Батыр балбан ушу жерде туугандар, өзбекстан балбандар. Азыр көрөбүз, мына жийин ортосунда кайсы балбан аяка бияка басып атат. Түшпө. Бауш балбан жийин ортосунда кызыл формада туугандар. Достор, бир тайга ат салып өтө күч алып атат. Азыр көрөбүз. Мына жийин ортосунда биздин конок балбандар. Манас Ниязов ортодо жүрөт дагы деле. Көптөгөн коноктор бар. Азыр көрөбүз балбандардын кайсы бирине насип кылар экен. Асылбайдын бир тайы. İlyas balban şeyin ortada. Maka dostlar, bugünkü Artumat Hacı atabыздын аш жана аламан улагына келген коноктор мына достор. İlyas balban dep kaldı, İlyas balban dep kaldı. Görölçü İlyas balban jalı sal ketep eкен. Kaysı balbanda eкен, görölçü. Yok, düşüp kaldı dostlar. Düşüp kaldı.
Balbanlar жиын ортасында өзүбүздүкү коноктор. Oyun таза болуп атат. Тек жип жерге түшмөй. Баягы бирөөдүн ширин тоюн бузган жанагы бузукулар бар биздин арабыздачы. Жерге түшүп бирөөнүн тоюн бузуп токтоткондор. Андайлар жок азырынча, Кудайга шүгүр. Мына баары адал пешенетер менен аракет кылып атат. Жиын ортосунан алып берейинчи мынакей достор. Машалла, балбандар күчүн сынап көрүп атат мынакей достор. Асылбайдын бир тайы чыгыш кыйын болуп атат мынакей достор. Мынакей жиын ортосунан алып берейинчи. Кызып аткан жеринен. Керим Палбан мынакей өзүнүн шагирти менен. Сатыкул Палбан, Омка Палбан, Каныбек Палбан, мынакей Полат Палбан Астана менен. Достор. Мынакей достор, жиын кызып атат, мынакей дагы деле дымдалып атат, бир тай. Мауш Палбан. Азырынча уу жүрүшпөй атат окшойт. Ильяс Палбан дагы ошондой болуп атат. Жиын өтө кызыды мынакей достор. Атты салды, кара. Көтөр. Кыздардан илим Палбан инебиз мынакей достор. Мынакей. Желекти бир тегеретип туруп. Мынакей кетти. Илим Палбан, машалла. Молодец, Илим Палбан, машалла. Молодец. Бир тай. Азыркы чыгарып келген Палбан. Балтагы айыл өкмөтүнөн. Өзөрдөн Илим Палбан өзүнүн акеси Ашым акенин көбөтүнө таштап келди. Машалла. Асылбайдын тайына таштады мынакей. Тандамай нерсе жок бу жерде. Тайдын бардыгы бирдей. Бир үйдөн келген дейле. Кулундар бардыгы. Дармак Тайпакта. Ильяс Палбан. Жыйынга кайтып тур, Ильяс Палбан мынакей кайрадан 18 жаш болуп жашарып тур Палбан. Машалла, боз үйгө салым кылды мынакей. Ильяс Палбан. Тайсын деген атына чыгарып келди Палбан. Мынакей тегеретип келет. Ильяс Палбан, Акпайпакта, Назар Палбандын атында достор. Ап келип боз үйдө алазым үстүнө кирген.
Yok palvan. Mırake kayılatasın palvan. Oy maşallah. Aqbaypaqam Javaziday jugurdi o'zi ham. Aqbaypaq menen Tayson menen tanılgan İlyas palvan maşallah. Aqbaypaq degan atında Durus palvanın atından Qırg'ızuy üstüne 2 kilim. Maladestin palvan. Malades. Bozuydu o'sha Nivanın canından aladın. Tegilip turgan bozuydan o'shanda. Aqsu'nun Satıqul palvanı mınakey. Aksakal palvan. Jelekti aylandırdı mınakey dostlar. İbrahim Ake'nin kaynızın atından. Aziz'in atından başından alasın palvan. Oy maşallah. Bildegenlerle Satıqul palvan ekende. Maladestin palvan. Ödüsünden başkanın pravaz dile çok boza gerek özü. Malades. Satıqul palvan. Bir hafta unağa salım kılım mınakey dostlar. Mınakey palvanlar hazır. Satıqul palvan at kimdiki? Aqsu'nun Satıqul palvanı bir hafta unağa salım kılım mınakey dostlar. Koygan sorunga buna başına gaz. Aqsu'dan gelgen Satıqul palvan. At kimdiki palvan? Tunçluk'tun Karagaş katına taşlap geldi mınakey malades. Sorun kutlu olsun. Barıp Duruzeki'ye jol gaz. Maşinanı kıl üçün Duruzeki namaz. Palvan. Maşinanı bir жүргүзүп көрүп туруп дагы аракет кыласыз palvan. Mınakey dostlar, maşu hafta una Juguli 06 Satıqul palvanga nasip kıldı. Satıqul aka, assalamu alaykum. Qandaysiz? Денсаулык жакшыбы? Бүгүн Арзымат Ажат Аустун арбагына арналып аш берилип, аламан улак берилип атат. Мынакей той кандай болуп атат ага? Той жакшы, чечне болуп. Торпоктун чыгышы кандай болуп атат? Жакшы. Тазабы? Орто той таза болуп атат. Мындай тек жийип деген нерсе жокпу? Калыс болуп атабы? Бүгүнкү тойго бир калуу тилегиңизди айтып атты тааныштырасыз. Аш бер, талаптыр. Кабыл болсун. Şu ultimattı şu ilk yapılan meymanlar amanı çabuk yaxşı onlara yetişip ketsin. Şu rahmat istiyorum. At kimdiki? At Tunçluk degan genç palvan. Ha maşallah. Kut bolsun aka. Sorunbek. Assalamu alaykum. Qanday денсаулык жакшы экем? Жана ушул атта чыгардың, а? Не салым болду? Bir tay boldu. Maşallah. Bir көтөрдүң түшүп калды, кайра да аракет кылып экинчисинде өзүң чыгардың, а? Той кандай болуп атат? Жакшы. Таза, а? Ажат Ауска bir бүгүн ашымын албагы болуп атат. Bir дуа кылсаң эним. Жаштын дуасын кабыл кылат дейт Аллах Таала. Амин. Амин. Илеңен күч кеткен. Жана боз үйгө чыгарганыңызда жетише албай калдык. Торпок арка-марка чыгып кеткендиги үчүн. Бүгүнкү Арзымат Ажат Аустун ашы аламан улаа болуп атат. Той кандай болуп атат ага? Той жакшы болуп атат. Таза болуп атат. Таза. Бул кек жок. Баягы шоколад, а? Чоп жүргөн атыңыз. Акбайпакта боз үйгө салым кылдыңыз. Шоколадта тайга салым болду мынакей достор. Бүгүнкү тойго бир өзүңүздүн кыска бир дуаңызды айтсаңыз. Ne deytiler? Şu Arzumat Bayboğan жатқан жери жайлы болсын, а? Амин. Билипке кеткен күнөлөрдү Аллахым өзү кечирсин. Амин. Тудос бешинен Аллахым орун берсин, а? Роббиянын атына фидине хасана, офил ахирети хасана. Роббинен разабинен рахмат. Рахмат ака. Билеңизден күч кетпесин. Биздин Алапка районубузга таанымал болгон Асыл экөөбүздүн аттары мынакей достор. Бул Нарбаш, а? Торпеда? Победа. Бул Тумар? Maşallah mınakey dostlar. Дагы 50 чакта ат бар, ал Бишкекте туугандар. Жыйын сүрүлдү. Айбек Балбандын койгон соорунуна сүрүлүп калды. Азыр көрөбүз кайсы балбан кайкалатат экен. Кайкалатып жалгыз желекти тегелетип чабып чыгарат экен көрөбүз достор. Чогулду үзөтөлү. Нүкү аталан деп жүрөдүр. Терек сайдан Нүкү балбан достор. Мынакей Айбек Таксырдын койгон ат жабдыгы байгеге чыгарды. Достор, ошол ат ошол болсо керек. Калтатай кунан деле тааныбай калбаса, Куда каласа бардыгы таанышаттар экен. Машалла мынакей. Элдин алдына алып келип таштайсың Нүкү балбан. Молодец. Нүкү балбандан бөрүгер балада байрак тоңойру айландырсын деди да ким болсо да менен кийинки. Молодецтин балбан. Алдына чыгарып келаткан, ат жабдыкка чыгарып келаткан балбан. Терек сайдан Нүкү балбан.
Özünün akezi Osman akenin altında çıkarıp geliyor. Dostlar, azırkı bayge bir tay oldu dağı. Bugün taydı koy sanaganda ele palvanlarga koy perot atına ke dostlar. Hazır göreli çonaki Aşim palvan jinin ortasında yow dep salıp atına ke yow dep. Eski palvanlar. Maka dostlar, bir tay dağı dile kızı otat. Moğu Pakkaydın canında jelekti kim tegelet varsa esep. Muhammed Balban Maki krasavчик. Молодец, İlyas Balban'ın şagirdi. Gitti. Aman öz altı Maki İsrail Acı'nın balazı. Muhammed Balban. Tahir Hacı'nın tayına Muhammed Balban taşlap geldi. Tahir Hacı'nın tayına Muhammed Balban çıkardı Maki dostlar, krasavчик. Nışanbayken Toçka degen atından Maki dostlar. Balbanlar tövbe. Bayraktan aylandırıp gelesingер. Tribunanın aldına alıp gelip taşlap toy alazım. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Muhammed Balban qanday ukam? So'ng yaxshimi? Amonsen, saq salomat. Mana o'shintib biyilqi жылдын 3-toyun tartib atабыз Maki. Bugun Arzimat Hacı Atабыздын aşı oldu. Arbağına hurmatına Kur'an okulup atat. Anan bugün toydun başlalışı qanday bolуп атат? Başlanışı жақсы, таза болуп атат. Торпоқта эле жеңил эмес, орто эмес, орто. 76-да атат. Чыгарып келген ат Нышанбайкен точкасы. Нышанбайкен точкасы. Карын көрдүн аты. Машалла. Чыгышы кандай болду? Чыгышы өзүң алдыңбы жерден? İlyas Balban жетелеп калды. Ошо İlyas Balban Кумкаке жардамдаш. Анда Hacı Atабыздын урматына бир дуа кылпай. Şu Hacı Atабыздын жаткан жери жакшы койлорунду жакшы койлорубуз ямашыбызын Hacı Atабыз şu 5'te kulüp oynap жүрөт. Amin. Allahu akbar. Bilegen küçük etmez hazır. Arzimat Hacı Atабыздын неберesi İsrail Hacı bir töve sayıp berdi. Kim çıkarıp gelse bir töveni alat dostlar. Magay tövege kötörüldü dostlar göröylüçü Kayzı Palban jelekti aylandırıp durup urat eken çok güzel tövüs. Elaman Palban maşallah. Maşallah. Aşkı ketmey turun. Elaman Palban, Rustul Palban'dın taysınında dostlar. Bir töve salım kıldı. Duruz Eken'in kampanyasının atından, Arkeolog dostların atından 21.000 so'm pul, üstüne Aşeke'nin atından bir toy. Tazda taştayt, gayrakta aylandırıp gelip Aşeke'ge jolubasыңар. Aşeke öz eşitkiler. Tribunaga keleberesiңер. Молодецтин Palban, Elaman. Ükem,
sen özübüzdün bizdin en alabukada işengen palban, jaş palbanlardan sensin de palban. Uşul üççe eldin aldığında Qaysı palbanda gel atat, qaysı palbanda. Karmaka. Ulan palban. Malades ulan palban, seni görmedik. Duruzeke'nin kudası. Öferake'nin atından 15.000 son hareket kılazılar palbanlar. Malades. Ulan palban maladessin. Seniki hem nakp oldu. Taycetelep, töycetelep jürbeysin. Sırası çöntekesi lazım. Bir koyda lazım Ayşeke'nin koyundan. Ulan vergen. Araşan koydan bir de alçı barıp. Ayşeke'nin koyu var. Hareket kılazılar palbanlar. Bir koy, bir serke, bir girem, Rüstü, Duruzeke'nin kudası Öferike. Assalamu alaikum, ulan palban. At kimdiki? Ha, maşallah. 21.000 son bir koy boldu, savun. Ulan, buna özüңө belgili болгондой, Арзымат Ажа Таус көп, Өзбекстандарда, биякта тойлорду берип жүргөн аксакал чал эле. Ошол Ажа Таустун арбагынын урматына бүгүн Кур'ан окутулуп, мына Аламан улак уюштуруп берип атат балдары. Мунузуна рахмат. Той кандай болуп атат? Той жакшы болуп атат. Тазабы? Таза болот. Баягы жип тейик деген нерсе болбой атат, карасаң? Өтө катуу карап атат, а? Жакшы. Анан торпок жеңил экен? Торпок ушу 60-65 жакшы. Орто. Өтө оор эмес, өтө жеңил эмес. Чыгышы жеңил болду? Чыгышы жеңил. Молодец. Билеген күч кетпедин. Анда бир дуа кылып коесуң Ажа Тауска. Эми биздин балдардын ден соолук болсун. Ушу атасына окшоп эл таныган, эл таныган инсандардан болсун. Той жакшы өсүн. Балдардын билегине күч кубат. Атшал жеңил болуп. Саган кийин балбандар да куру кетпесин. Рахмат. Сага да ийгилик. Достор, Манас Ниязовда дейби, азыр көрөлүчү. Бул жеңилирээк экен жана караганда. Манас Ниязов окшойт. Машаллах, Манас Ниязов, мынакей достор. Манас Ниязов байракты айландырыш керек, достор. Аттын башы катуу окшойт, а? Жетпейсиңби? Мынакей тегеретти Манас Ниязов, тегеретти мынакей достор. Алла, аттын башы катуу экен, а? Өтө катуу экен. Күчүңөн. Аттын башын коюп бер. Bakay dostlar, Manas Niyazi uşu жерге жеткизди. Судья алып кетип атат, азыр көрөбүз. 15.000 Kırgızistan'ın sıyımını, Kırgızistan'ın çempiyonu mınakey Manas Palban geliyor da. Manas, maladessin. Manas Palban. Manas Palban mingen at. Maydan, Kaniyök Maydan atında geldi mınakey Palban. Maladessin. Bir serke bir gile malazım ya. Manas Palban. Şu Hacekemizge bir jakşı duvar lazım. Aca Tavuska. Amin. Acaka Tavuska olmasın. Yüzüden jakşılıklar olsun. Baldarınızın hurmasıyın görüp, şurmasıyla bölüm çırarın. Şunday toylarda boş çırarın. Gelgen falanlarda böyle okşun jakşı oynayıp gülmesin. Amin. Şunday toylarda çay bizge nasip olsun. Şu toylarda oynayıp gülüp. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Balban, hoş gelipsiň bizdin rayonga. At kimki? At. Kanı eкен at eken, ha? Ulaqtın çıgışı qanday boldu Balban? Kıyım ol. Kıyım boldu, ha? At janagıdan tegerenbestен өтө кыйнады.
Жакшы. Бүгүнкү той кандай болуп атат? Жакшыбы? Таза.